gite gitiragia na batantatu bau tutarano kwina Vincent Murithi Kirimi no wijikene muno na riitwa Supu Meoro kwina Kenneth Mutua Matiri na wijikene muno na riitwa Gacegi kwina Frederick Muriuki Kiugo na wijikene muno na riitwa Pope kwina Franklin Kimathi na wijikene muno na riitwa Duduras kwina Timothy Kinoti na wijikene muno na riitwa Timo na kwina Kenneth Murangiri Gwantai na wijikene muno na riitwa Tali kwina relationship antu bonde bari amu kulingana sawa tuendelee bonde mwanya lakini bamwe umwe mutano no governor county ya Meru no Murangiri no Kenneth Murangiri Gwantai na wijikene muno riitwa Tali mutano ngina wa governor county ya Meru Kawira Mwangaza na Kenneth Mutua Matiri Gacegi no Muriti Ngugi wa protocol na Kenneth Murangiri Gwantai ni askari na no mo bodyguard baraba mukaragia bau bange isapota muno ba mama karibu siasa uti gokiuga bu siano bura pena na koti bagwikwa kotini igoro Kiambu ni raugere ya DCI mwankantu kwerujo Pedro bakuthirio chunkuni bu na bathi antu bathi tangwa waikwa kotini kuthitangwa kethiro etethirwa bakuthiria na babaikia kotini bathitangwa koti ikabarekeria na bond ni umugambithania uria etagwa Meriso Opondo wa koti ya Kiambu araugire kanyuma kareo bangi bathatu ibagwatu na baikwa koti ya Kibera ninyo yaromba ntuku 21 no polisi ba DCI bakenda bathirikirio chunkoni nene nkanire ntuku 21 na nontu riu yari kwari Jumatatu ya tariki 8 koi kuonania bau koti nitikiritwe baingiro monka tariki 29 cia mweri ju na okagite ne kau kuri ntuku ekiumia mukuru wa governor county ya Meru tawe Murega Baichu na mwaro ngina wa governor county ya Meru tawe Miriam Karwiro Gwantai na mutana wa governor county ya Meru tawe Victor Mwangaza na kinya muntu mwanje gwitwa Kinyua ibandikithirie statement gikarone kinene kia polisi ba DCI county ya Meru mbere kuru muthora ri kuna antu bengi benda kumenya kwa statement inu na atekara karangi bagitwa muntu barega muntu hata kutiwaria statement bokira bakiringa mpe tatwereze muno bi kwerera uko kwa statement bitu kwa kidiambi gatwire antu atiri igamba rigikuo gya sniper ritirambiria kiria gikuthithwa thaiji ni uchunkuni na kiri uchunkuni polisi baranairia na antu bara bonde bakona bomba kwithirwa bari na nteto cia kubatetheria kuthurania ukuji sheria ya Kenya bara inyegi sheria kuthurania ukuji polisi barikia kuthurania ukuji na ndi niyo obisi ira yitagwa ya Director of Public Prosecution DPP niyo inya ya kuthitanga une kathitanga antu ba kotini ini no kuji buriko bura bo polisi na inya polisi bakethura bari akuji gambene ririko no ria witagwa investigating officer IO no mwankethiro yarite ukuji bwawe muntu no arachunkuna no mwanka na ukuji bu no tongeretie bukigitate bukiuthuranwa bu no mwankeji ya na nkuruki kotini na nandire wirio ukuji bukaritwa akuji betwe ataram bara bathireria mwiri ju ira itagwa postmortem beto kana report yao no ene nto mwankeji no anenkanire kinya report yu kotini au ore onere ni ugwaka mwiri jo akari kira kia muraire rĩu jonde nandi antu bate kumenya tigamba rienderete na iji ni uchunkuni bwenderete igamba bado na igamba mbere ria ambiria mantu jari njarene cia polisi na kiriri ria sniper polisi ba DCI nabo bona je kori muthuganirwa no bakugwate
Okay. Bakugwata sheria neriuga bukeja kugwata muthuganiru okuthithia maitia no jariku mbere jathira mathaa 20 na jana bwithiro bumukinyia kotini jathira 20 na jana na butakinyia gukinyithio umuntu kotini butakinyinya fairo itanenkanirwa kwa obisi ire DPP kenda yumba bathitanga bugeta kotini buri borisi bweta burombe koti ebwe kanya nkuruki bwite na mbere kubaingira bukiuga bwathirio chunkoni niyo itagwa miscellaneous application kujaja kuthithwa thai inya tigamba kisi ongweterambia hari ni uchunkoni iketumio kuona jara bagwita najo kotini jetagwa miscellaneous application tigamba kethora ni gamba rithora rina namba ere uri ongwa inamba ya gamba kesi na ikethora ina kesi to kesi ni tharo ina namba yo lakini ino ntuti kesi ongwa iketumio gwitwa miscellaneous application nayo miscellaneous application ni ibukaja kwithirwa mbuga bu polisi bukiona atwarekeria ntu baba bomba gwita bakurukira uchunkuni bura tukuthithia bomba kuithania okuje bura tuguchwa ukuona na no bete nandi kana nya bomba kurekeria muntu ujo kinya katiba nitikiragia bukaja kwithirwa bukiona jeka bomba kurekeria muntu akaura na imuthuganirua no aingira kana bukeja kumurekeria ageta agatuika threat kiri bara bukuthorania okuje kiribo kana kinya gwatuika antu bange threat kiwe neno butherekeria muntu ageta akaigwa akoragwa akaithwa kana akaumizwa ne antu kwinya riu koti nitikiragwo no buingire muntu ni untu bwa usalama bwawe kana ni untu bwa usalama bwa kuje keja kwithura ne atari kiri usalama bwa kuje kwa nandi nio polisi bakwita bakaromba koti na nandi nuntu bambiririe kuromba koti iu otene barombete ntuko 21 otene jieta bachoka gwatuika igamba riu ritiromba kugitwa na jari magamba ti magamba goja iromba riu ria koti jari maromba jathatu kwina kwaria maromba jairi koti ya Kibera koti ya Kiambu na kwina rimwe koti ya Kibera athuganu abathatu ibo baikirwe Kibera kiri baba batantatu supuo meorwa mbere koretwa ari mbere na miscellaneous application yawe baba bange batano baretwa nyumene na miscellaneous application yao nuntu kinya supuo meoro riria jajara agitabure arachoketwe kotini iguru na arauga akarite aingiri ndene nkurukia ntuku 30 ntuku 31 na achoka uga baba bange nabo bakarite ndene nkurukia ntuku 10 ko jaji uno waugere nya magamba jantu ajaretwa jare application ijiri bwanya ijaringanirwo nuntu igintu kimwe ko bau batantatu gwatuika ja kuringanirwo ire irago in court iguko ikwa consolidated inuntu ya ire supu na baba bangi gintu kimwe nandi baria ntuko 14 baba riuga ntuko 21 icho barombete ya ho akothiria 31 ungi bakothiria ntuko nkurukie 10 auga nandi gukiuga gwakinya rujo tare Jumatano mugambithanio koti ire Kiambu Mary Sopondo bwethirwa butakinyithia antu baba kotini umenye koti kabarekia na bond nandi ibaye mwankantu kwejo kwandikithia statement na kuu mantu jethairwa ukona muntu akiandikithia statement abwethairwa mbuga kwina mantu bukwenda babuinyiria no bwithiro bwa mbere makwi mantu bukwenda kiri uchunkuni bura buthithitie bukuona muntu no ethirwe no ntui akimenya untu ombo twira bukongera orito kiri ukuji bwetu na no bwithirwa kinyo bukiona muntu uju kuringana no chunkuni bwetu no ethirwa kinyo akiringitha gwi mantu jariku jaja no muntu etagwo kaerwa atiri kabete mbira untu buri kwibuije bwabu kanari kethirwa buriku twire nandi bageta bakiuragia biuria mwanka nandi nuntu baringanirwo kuje buria bwao bunthi irio bakajukia file iria banenkanirie kiri obisi ya director wa public prosecution obisi iria niyo nandi niegaikia antu baria kotini
iuge twabathitanga na kũragana. Babange polisi barikia kotini baikia kotini bakauga atiri gatũgũthithia ũchũngũni bwa gĩkuũ gĩa sniper kũu tweni kanya tũkarakare na antũ bandene tũrĩkie ũchũngũni buria miaba kũrĩ ũchũngũni bara kũruta bwega ikabaumira kaita karabu baigũtitangwo ũntu no twagaga tũkũye no kandi tũkũye batirie baigũ bena ripoti enganu na bakwira bakumenya bungu buri ku no menye gintu menya mata capital offense ija moja makosa jaria manene umba kuthithia kulingana na sheria ya Kenya kou na either criminal offense ukeja utegera kiri criminal offense ira itagwa threshold yo kuji kana kenda ukuji bwirwa bwina urito bokung'ana bwiragwo beyond any reasonable doubt beyond any reasonable doubt ikuga gukeja gutuika ukuje bwanenkanirwa muntu ukuthugania bwega no auge kweli muntu uragene kana twe ukuje bukuri twendi kweli no kana twe riu nio itagwa reasonable doubt ko gukeja gutuika muntu na muntu wina mutu sasawa uti kwendera kana kuonera rutere no ruriku akeja kuigua ukuje bu no uge kweli noe kana twe uragene muntu iu nio itagwa reasonable doubt ko ukeja kwithirwa ukuje bu buti kung'ana kuthiria nkarariu umenye bau bathitangi bagucinda gamba kuno mwanka buthurania ukuje bwa kung'ana buchoke kingi kwina gintu gitagwa atia causation link bukauga muntu nakuite sniper nakuite na ati moyo na akuthithirwa postmortem nonekanire oragirwe na njira ekuitwa mwanka agamiruke mwanka akua bas bu utugukararia na iu ni iria cietagwa incontrovertible facts uti muntu ugucontest facts iu buchoke nandi kiria kina gitumi muno kiri investigators ibu buchwe ukuje bwa kuonania atiri gikuo giki kia sniper kiumenie na ng'ania tutere uko uteronania postmortem uteronania gatirwo miruki mwanka akua aya kuonania nandi no wa mwatire miruki kiri babugwete buge atirwo miruki ing'ania na bamuraga bena ng'ania no kuona ng'ania na ng'ania bau bonde buta nande no mwanka bwite ukuje bwa kuonania ng'ania uju na ng'ania ibo bamuitire mwanka agitate akua buchoke nandi kethirwa kuri bangi bari ukethirwa bang'ania bau akuibo batumite buchoke buge ng'ania uju no burite ukuje bwa kuonania atumie ing'ania ore onge no kuona no kuje bwito bwa kung'ana bukithiragia nkarari iria cionthe tukugaira bwathiria nkarari iu cionthe iro nandi koti ikona jaji no akaria u ategere one ukuje bu bwaritwa igambene ri rutere rwa thitangani bukuonania kama gutina nkarari uria woraire sniper ing'ania na ng'ania na ng'ania na atumi ng'ania na ng'ania na ng'ania ona atumire ariku atumanite no yari skuli ari ni utukuga nandi ukuje uria bugitate uria buthithagua na no withirwo inya taibu butatumi ikiri tutegere gamba ria sniper atutegera kiri magamba yonde ja criminal no withirwo inya bwengo ibu bwenda kura muntu na bamura bwingwa na uteba muntu na no withirwo gakwe muntu obwirite ndie ni bweta bumbura ire ng'ania kuno munkana buburite okuje bwa kung'ana bwa kuonania tiga ke kwithirwa baibo bamura ire kabatumi ng'ania bwarito ukuje bu nandi bu njaje ta agakara agategera akona ukuje bu kung'ana bu beyond any reasonable doubt na threshold area menya niyo itagwa standard of proof ng'ania na kuri bangi nabo kinya bo beja rimwe kinya nyumene bakeja ni untu bwai bumba kwithirwa muntu akiuragwa butirareo indi akurikia kuragwa bukuringirwa boerwo bwe yangeni tumenye uria mwiri juju gatewa
kwi bangi na bombuga bomba na ndebo kamata mwire bugeta gutano kona butura ite mtu na buterare ona mbuge nya butera izi akiuragwa lakini kinya babwe giku oragi sniper batua gutwirwa kinya bugatwirwa bure atetheria bamuragi neo ona participate ke uragani yu nejoke kwibona bombuge nya bomba kwithirwa butamuraire butatethererio tamwire lakini nyume ni bwejere kumenya na bwagerio kunikira manto jau na inya bukatwirwa igambe ne riu bunka kukuje bure bokungana bure atetheria baoragio sniper kuna ndi ni sheria itau